thengpi kanghu atuma phan suit at side posi ingnam rai ko matung pen pangdak 131 life mate thengpi erong pen inuda che thepu ingnam rai ko masai khia tum pen thengpi ke rai kom jia phan chirok tok asike ki pila pen tar bang theke tar ason thotsi non apor ke thengpi erong bang ke thoma che theke kon jia por nang le tang lo pusi Hamren Protection Ranger sikari hi pen pachini Ingnam ke raikom jia phan Hamren Divisional Forest Officer mate DFO lam toy ki pi pen ajok Hamren Protection Ranger sikaring hi pen jalin ponsi sang se pin ke ton ke lang ke pasi kalong ke dam tang there po chikloni phai thong ke bani kang sam por phai hini ra achiti ma por malom West Karbiang long ke parlo jirikin deng hijung lang solong thengpi kang agari S4 truck registration number AS01 DC1146 nepon long si Hamren Forest IB along bidam lo Kinepche agari apan forest ek arona tengpen pe bon pon lopusi protection ranger sikaring hi pen pherangke thingno lam the jai Nildo protection range to patrolling da mahu hijung also ko jiri gende ngandu under southern range heroni long thengpi pon agari S4 wheel truck S01 DC 1146 agari neblong check amagari long do ke lage emsal 15 piece do loben gamari 8 piece total market value landamo 30 to 40,000 doing. Then since it's a case of forest offense, netum mane Assam Forest Regulation Act 1891 at time under section 34, 35, 40, 41, 11, 49. R/W379 IPC at time when case paponsi onagari bange self custody nildum forest IB longsi adukau. Hamren pen Daniel Linghi Karbiang long life.